Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre. Nagarutse ndi kumwe na Koffi geopolitical analyst. Bwana Koffi, umeze neza? Ngenda aho nta kibazo rwose, nizeye ko nawe umeze neza, n'abadukurikiye aho bari hose nizeye ko tuza no kugira ikiganiro cyiza. Turaza kureba ku byasohotse ku ntambara ya Congo na UPDF. Uduheho analyse. Ariko iyo tuvuze Congo ijyanirana n'u Burundi naho hari ibyasohotse. Noneho uze no kutujyana muri Ukraine utubwire kuri ro contre-offensive nimba zihari. Zirahari rwose, turazivuga nta kibazo. Intambara ya Congo turi kubona ikomeje ibandanya. Ese kuri ubu byaba bihagaze gute? Kuri ubu bihagaze neza cyane. Iyo turebye mu bice byose nta gace na kamwe rwose karimo ceasefire. Urumva ari intambara imeze neza cyane. Yego. Ku muntu nkangiye kurikirana rero ubwo ngubwo twigiye ku ruhande rwa coalition. Ubwo FARDC hari ibiri gukora. Yego. Ingabo za SADC kuko nakubwiye departement buri muntu cyashinzwe ari maragikora. None ku ruhande rwa M23 rero nabo buri muntu cyashinzwe ari maragikora. UPDF iri gukora ibyayo, abakongomani basanzwe no bari gukora ibyabo, meme n'abamercenaires bari gukora ibyabo. Kuko ntumbwire ngo M23 yandi Museveni avuga ko yamucitse ngo niyo yanyanyagiye no Rukivu yose muri ibyo bice bari gufata. Bari bangahe ku buryo banyanyagira no Rukivu yose. Ikindi nshobora kwemera ko wabagezeyo bakarokirita, ariko si urokirita umuntu ako kanya kahita agira ubushobozi bwo kurwana na SADC. Nicyo kintu uhita wibaza. Bivuze ngo barokirisa abantu babe basanzwe bazi imbunda cyane. Naba mercenaires cyangwa se ni UPDF ya Museveni isanzwe yinjira muri izo mpunzi zije zimucitse. Bahita bafata izina babyita ngo ni M23. Yego. Ariko urumva nayo ni coalition cyane. Ubwo aba mercenaires baba bazanywe na AFC ntayibaho. Abamercenaires baba baturutse no si ubona amakora arawo cyako intwaro yohereje. Abazi neza ko azohereza intwaro izo mpunzi zicitse Museveni zizi gukoresha. Nese Guterres yavuze ko M23 ifite intwaro zirusha izaruni yazitoreje. Ni kibazo. Bivuze ngo bohereje n'abantu bazi izo ntwaro. Yego. Icyo abantu batabasha gukora no kubasha gutekereza icyo bita M23. Yego. So rero ngiye uzambwire niba no Rukivu iruta Ubugande hafi inshuro ebyiri. Yego. Ishobora impunzi ishobora kugucika zuzura aho hantu zigafata n'uduce. Cyo gihe mu nkambi nta muntu wabasigayemo. Nubwo nta wabasigayemo. Ni bangaye buzura none se UPDF ubwayo. Yego. Harubwo yuzura Ubugande igisikaye cya Museveni. Ntabwo cyuzura Ubugande ngo ubone amakamiteri hose. Hoye. Nese iri guti impunzi zigucitse nke. Zahita zuzura no Rukivu iruta Ubugande inshuro ebyiri. Ni kibazo cyo kwibaza. None se wavuze ko bagucitse. Yego. Ni gute bageze muri no Rukivu bagasanga hari abandi bantu babiteguye bakahita baba joininga ku rugamba? Nimba koko baragucitse. Yego. Umuntu ucitse asanga ari umuntu wamwiteguye. Ese bwacikana intwaro? Nicyo kinyira umuntu ahita yibaza. Yego. Ubu ngubu impunzi z'abakongomani ziri hirya no hino zose zicitse bakwemera ko zigendana n'intwaro. Wazirengana hese? Kuki zituruka kwa Museveni zo ziza n'intwaro? Nuko Museveni yafunguye amarembo. Nuko intambara ariye cyane. None turi kubona none ku rugamba warumbaje ko bimeze. Yego. Ku rugamba no kuvuga ngo nimba nabwo ngo sinshaka ikintu bita ceasefire. Yego. Iyo mbonye mu bice byose kwa ko FARDC iri mu cyo twita contre-offensive full scale. Ubwo ngubwo mpita mvuga ko iyo ntambara ari rishe imeze neza.
none ko turi kubona impunzi nyinshi cyane muri Nord Kivu kandi zishobora no gukwira, zishobora no kwiyongera, yewe zikajya no mu bindi bihugu, kandi tuzi ko leta ya Kongo itagipfa kucyura impunzi, kuko nizatashye mbere nizahunze mbere nizirataha. Ubwo ikibazo cy'izo mpunzi kizarangira gute? Ariko burya cekinga niba impunzi iri aho ngaho umuryango wayo wose uraho. Buri muryango uza ufasha impunzi umukongomani mu gihugu runaka, ivuga ko hanze kujya mekanizme zo kwitaha, umuryango wayo wose uraho mu nkambi. Nuko nyirarumaraho umwishywa we iki byose ntarabusanga bari muri Kongo, yabasanze kandi nta mahoro bafite. Bo kuki batahunze? Banze guta imitungo yabo. Kukize wayitaye? Yari afite ubwo. None se baje barakwirukanye mwishywa baramusiga. Nukuvuga ngo rero nimba nkubwiye ko intambara yo muri Kongo tubona igomba gukemuka, nako ari izakemura ibibazo Kongo ifite, ubwo impunzi ziboneka muri ibyo bintu si ikibazo. Donc we nimba wemera ko intambara ari ikenewe, ntabwo ugira ikibazo cy'impunzi, kuko by default ziri buboneke cyane. Ahubwo ikibazo kiba kutazifasha. Ubwo zizaba zifite abazifasha. Tshisekedi ejo ntabwo yasinye lobby hafi miliyoni 2 z'amadolari. Yari gukora ikosa yatagira ikintu akora ku mpunzi. Nimba yaravuze ko atemera ibiganiro, ahisemo intambara, ubwo impunzi kuboneka si ikibazo, ahubwo ikibazo cyaba kutazifasha. None yasohoye amafaranga, ndetse numva wananshe yarinze ibintu by'amafoto ngo ari kumwe ngo n'umuntu kure ngo World Food Program. Kwemara ni mekanizme zo gushaka uburyo afasha izo mpunzi. None se hari umuntu utazi ko intambara ibyara impunzi? Ntawe. Yaba Tshisekedi yanze ibiganiro, yaba M23 yanze ibiganiro, ubwo bose ntibatungurwe no ko ari impunzi. M23 kandi isaba ibiganiro. Iyo usaba ikintu akavuga ngo nk'ubu ngubu nsabye ibiryo, nakubwira ni tega isane mbishyireho, ntuyizane nabishyire. Nimba ushaka ibiganiro, nakubwira nizana amaranga muntu yerekana ko umukongomani tuganire. Nakubwira ni shyira intwaro hasi, ntabwo ari leta ishyira intwaro hasi ukabyanga, uragira ngo biceho ibyo biganiro. Ni intambara nta kundi bose baba bahisemo. Ubwo nawe uhisemo intambara. Ntageraho n'umuntu umutungurwa, nabona impunzi. Ahubwo Tshisekedi we leta agomba gukora mekanizme z'ukuntu izo mpunzi zirubonereza uti. Nibyo arimo rero. None se ko M23 ibyo uganira harimo gucyura impunzi, ubwo ntiyabinyuranya n'ibyo ishaka? Cyeka nari mara uko nshirika ibintu uzambwe impunzi kuzicyura ari kuzivana mu ngo. Ashaka kuba ari ngiye ucurika ibintu. Nese ziri kuva mu rugo cyazi ziri kujya mu rugo cyazi kuvayo. Ziri kuvayo. Niri kuzicyura. Mwijuru Kinshasa ni he. Kuko zira mpunzi iyo nzirebye mbona zigana Kinshasa. Niho ushaka kuzicyura se? Nimbi yari yo mekanizme yo kuzicyura. Ko bashaka kuzicyura hariya muri Nord Kivu. Kuneze ko ziri kuhava. Nukubera intambara ihari. Ahubwo wowe baze niba barikanizasiyo ibaye. Abaturage batuyaho bahaguma cyangwa babafurapa. Nimba ubona umuntu akora mekanizme akavuga ko haranira ibintu, none ibyo bintu bikadeturiza abantu, ntagiye icyo bimubwira, umbwire ngo habarikanije ababwira ngo ni mugaruke. Ubwo uretse kwemeza ibyo bintu kuko wibuke ko nimba harimo umuzungu baza amabuye ari aho ngaho, baza environnement iraho,
ntumbwe ngo bazashyiraho mekanizme kuno abantu bagaruka haramutse abaye barikaniza. Yego. Urumva ntibishoboka. Dushobora kwita tubona za kago zivana abantu ngo muri Isiraheli ngo hose ukahita ubona bahakoze igihugu. Nabonye Denis Mukwege yandikira ibihugu bikomeye birimo UN, China, Russia n'Ubusuwisi. Ababwira ko Uganda igomba guhabwa sanctions ziri seriye. Ndetse na UPDF igashyira intwaro hasi. Ese twizere ko bigiye gukorwa? Ubundi no kuvuga ngo icyo nkundira Denis Mukwege nuko Museveni adashaka kumumanipira. Ariko Denis Mukwege kugira ngo usabe ibintu bisaba kuba ufite icyo twita rapport de force muri espace géopolitique. Yego. Denis Mukwege usibye ko ari muri opposition ya leta ya Kongo, ubundi ntabwo ashaka kujya imbere ya Loni. Yego. Imbere ya diplomasi z'ibihugu ngo avuge ibintu. Cyakora we atwereka ideologie ye ko ashyigikiye ibyo Tshisekedi arimo, kandi nabyo buri muntu wese akeneye. Nicyo namugaye ko ibyo yasabye ntibivuze ngo byakubarizwa, kuko uwo muntu bibwira n'icyo wakoze kimukanga. Ku buryo koko afata sanction kuri icyo gihugu. Yego. Ntacyo. Ubwo nta kintu twakitega cyavamo. Ibyo yasabye nta na kimwe shobora gukorwa. Ariko icyo bitwereka cyiza nuko ari muri opposition mu buryo scientifique. Kuko umuntu muri opposition mu buryo scientifique igihugu gitewe ahita yiyunga na leta. Yego. Mukwegero nibyo bashaka kugaragaza. Yewe na Martin Fayulu nabonye nawe yasabye abayobozi bakuru ko ba M23 bashirirwaho mandadare bagatabwa muri yombi. Ese ibyo byo we Fayulu asaba birashoboka? Fayulu ibintu ari gusaba undi nta nicyo binamaze. Ubwo nawe ni kimwe na Mukwege. Yego. None Mukwege rero yandikira Loni we buke ko bigeze guhabwa Prix Nobel muri 2018. Yego. Ashobora kuba wenda abona ko Loni yamwumva binyuze muri yo channel. Kwa ko afite iryo jambo ariko ntago biri function kuko guhabwa Prix Nobel ni wabaye guhaye bashaka niyo bashaka ntibari no kuyimuha. Yego. So ubwo rero Martin Fayulu nawe binasaba nta nicyo binamaze. Uramutse fasha abantu bayoboye AFC bayobaye nanga ba Bisimwa ba Wiringoma ukabashyiraho sanction. Izo sanction ntacyo zimaze kuko n'ubundi abo ngabo so bateza ikibazo. Yego. Nese cyaka ko bari ubyutse mu gitondo kumva ngo bagiye. Ucyako UPDF itacika Museveni n'ubundi. Cyane rwose. Ntizo bimaze iki kubahana. Ese ubwo si byakerekana ko hari umusanzu bari gutanga kuri leta ya Kongo nubwo badafite force de frappe? Nyine ni byari nakubwiye ko berekana ko bari abantu bari muri opposition mu buryo scientifique. Yego. Donc ubundi kujya muri opposition mu buryo scientifique bivuze ngo ntago uri umwanzi wa leta iriho. Yego. Ahubwo ushaka kwicalenjinga. Ahita akoze neza. Yego. Ubundi ntago wirwanya urebye ubundi ntago wirwanya. Twabonye Africa Union yemeza ko izafasha SADC iri muri Kongo. Ni nyuma yuko twari twabonye abanyafrika bari basabye ko itashyigikira ibikorwa bya SADC. Kuko byatuma ikibazo kitabonerwa igisubizo. Ese koko ibyo African Union yakoze hari icyo byaba bivuze kuri aya makimbirane? Ibyo kuba izafasha SADC? Ariko rero ngira ngo twabisobanuye kenshi ko African Union ntayibaho. Ubwo nayo ni parametre muri diplomasi. Yego. Ubundi physically ntayibaho. Rero ni resulti ya European Union. Yego. Niba rero European Union yari Amerika, ubwo ugenda uzamuka urebe ugenda hedi inzu ndahedi inzu ndi. Iyo bigeze kuri some usanga umuntu yitwa Biden. Yego. Biden yamaze gutsindwa intambara. Ahita ategeka bya bintu bye byo hasi byose gukora mekanizme mu byo bashinzwe ku buryo Kongo gitwa ko ari Amerika itumye bohoka cyane. Ubwo byose bitabigwa mu mazi cyarimo.
none African Union rero impamvu nkwereka ko itabaho nuko yibuka ibintu bigeze kuri some nkaho bigitangira itari hari bivuze ngo ntayibaho ni ikintu diplomatique ariko physically ntago kibaho ntacyo. Ubwo yaba ari Biden wari ubabwiye ati mubigenze gutya? Oya ni hame mwebwe Biden yo yatsizwa ahantu. Yego. Hatasoka diplomasi yuko muterekana ko Amerika yatsinzwa aho hantu. None rero icyo mukora ni ikintu gufasha wa muntu gutsinda. Yego. Mukamufasha. Icyo gihe byitwa ko Amerika yabohoye Kongo. Rero Musafa Kimamati rwose ni icyuka. Yego. Ibintu byose azakora kuri no ntambara ya Kongo ntabwo ari we. Nubutumwa bari kugeza uriya nawe cyabategereje n'umushahara. Yego. Uturuka muri Amerika. Ubundi nawe ntamenya ngo ibintu bigenda bite. None rero uyivuze ngo uramwandiki. Yego. Yibaza nimba wumva ari buhindura ibintu aho hantu. Nta kintu ukoze. Nta kintu kiba kirimo. Ministri w'ubanye n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro nawe twabonye yandikira Africa Union avuga ko Burundi butakorana n'umutwe X ndetse avuga ko hari igihugu cyo muri Afrika gicumbikiye abarwanya leta y'u Burundi. Ese we ibi byo yavuze hari icyo byaba bisobanuye? Kano karere niyo mpamvu nabwo ngo kameze neza cyane, ibintu byose byari bipakiye bitinywa kuvugwa. Kwa kudafite rapport de force yo kubivuga. Yego. Ubu ngubu kwa kwino byaturitse. Ubwo abantu barigenza buri muntu ashaka kujya akavuga ibyo ashaka. Yego. Ubu ngubu kano karere kafite diplomasi dire. Ntabyo guca hirya guca hino donc ibintu watinyaga kuvuga kera ubu ngubu byararangiye. Ubu umuntu ajya akavuga. Yego. Rero nimba hari ikibazo ngo cyo kwaruma imitwe ngo cyo gukorana ku butegetsi ngo cy'amatiribini biki byose ubuzanye mva bihererekanye. Ati ufasha umutwe X nawe ufasha Red Tabara nawe ufasha iki byose donc byandi batajyaga bavuga kera byose babivuge. Yego. None kiza cy'ibyo bintu nuko ya ntambara muri Kongo ishobora kwaguka bitewe nuko izo diplomasi nazo ziri muri zagara. Yego. None iyo yagutse rero nayo bigiye gukemura ibibazo biraho bimaze imyaka nka 30 nabyo byanze gukemura. Ni mpamvu muri Kongo ntashaka ikintu bita ceasefire. Ni yakseri. Bombardment. Noneho n'abandi nabo baje muri diplomasi bakore diplomasi dire yo gushwana ngo wari mu mitwe ngo bahererekanye. None byo muri Kongo bize byimplike maho ngaho. Akare kose kahite gashwanyuka. None kamara gushwanyuka nyuma Eida abantu baba barakaduruvangije bazaba batakiriho cyangwa se no barakomeye. Yego. Izo ni possibility byiri dutegereje. Kazashwanyuka gatungane cyangwa se runuka ite gashwanyuke. Eida gatungane cyangwa se noneho abagateshaga umutwe no bakomere kurushaho. Ariko none iyo hari ibintu biri bizaba kimwe kigukiza ikindi kikwica. Don't fail to try. Gerageza biguhitane cyangwa ukire. Uwo kugira ngo ugume mu buzima utazi ngo ejo nzaramuka. Yego. Kora hazaza cyangwa upfe bigira inzira. Uko mbega niko muri kano kare igomba kugenda. Ni do or die. Nta yandi mahitamo. Uvuga ngo ibihugu bigomba kwigenga cyangwa se bigapfa. Kongo igomba kwigenga. Yego. Cyangwa se kongera igapfa. Uburundi bugomba kwigenga cyangwa nabwo bugashwanywa. Nuko ngo bigomba kugenda. Birumvikana. Ese umutwe X ubundi ufite bubasha bungana iki ku buryo ishwanisha ibihugu? Umutwe X ngiye nkureba muri diplomasi. Kuri tere ntumbaze ngo babahe ntumbaze uburyo barukirita. Ntumbaze ubaruma. Yego. Ngiye ndeba iryo zina muri diplomasi. Rero biri parametrique. Barabihererekanya. Icyo gihe mbira muri diplomasi. Nta bundi ntabwo nzi ngo umutwe X ubahe. Uburaho gusa byizina. Nimba babihererekanya muri diplomasi bakawugira parametre. Ubwo nkurikira iryo zina gusa. Sinitaye ngo urimo bandi.
waba ufonkisiyona se ubwo ndakubwiye ngo kumbaza fonction yawe kereka ngiye kuri tele nka rero ntabwo nzahuba ngende biryo zina gusa noneho rero nimba bari gushinjanya bashinjanye yego bumva izina ari gupasa rigaruka rigaruka rwose kuri tele bimeze bite urashobora no kujya uko wubura cyane I don't know. Ejo bundi twabonye leta y'Uburusiya binyuze mu kinyamakuru cyayo TASS gikunda kutangaza ibintu byemewe mu Burusiya kuko twabonye Kremero ikunda kunyuzaho amakuru yayo ivuga ko yasinyanye na leta ya Kongo amasezerano mu bya gisirikare none twabonye leta ya Kongo nayo isohora itangazo yitarutse ibyo bintu ivuga ko nta yahari ese kubera iki bihugu biri kuvuguruzanya byaba biri guterwa n'iki ubundi bintu ugire bigihe bibereyemo uvuga ngo abarusiya bo rwose kira uriya muzindaro bita TASS ikintu kinyuzemo hari kiba kiri official nimba baguye ngo Prigozine bamunize ubwo kugumutegereza ngo azazuka ntabyo uzabona biba biri official rero impamvu Tshisekedi yabyihakanye nyuma ho gato vuze ngo byari byo ariko nyuma hari ibindi hari mechanisme zabayabona ko kubyemera atari ngombwa Putin impamvu ahita bisohora ko kanya mukimara kubisinya nuko reba muri espace geopolitique burya ashaka kubaka diplomasi arashaka kwereka Amerika ko n'ibindi bihugu bisigaye bikeneye Uburusiya biri gukenera Uburusiya ko yabibohoke nimba bayo agreement runaka igihugu runaka cyakwifashije urahita ubisheta ako kanya Amerika uyereke ko usigaye ukenewe nawe donc abantu basigaye bagukunze cyane ariko none reka turebe kuri Tshisekedi turebe nimba biri very kurusho kubitangaza yego nukuvuga ngo iyo Tshisekedi hari ibintu yasenyenye n'abarusiya bagira ngo akore rapport de force kuri Amerika donc nawe ateza umuhara Amerika igira umuhari yego ariko none umuharu uboneka cyane iyo adversaire aziko byabaye wo kabyihakanye none karamurya kurushaho mvuga ngo isi yose irabizi ko na Putin yabyemeje ko mwasinya amasezerano yego na Amerika irabizi ko mwasinyanye se ibibizi wowe ubyigarana ubwo ni menace ya kabiri siko bimeze yego umugore aguciye inyuma none wizeza ko yaguciye nyuma akabyihakana ubwo iyo si menace ya kabiri cyane rwose kuko urababara birushije ubibaza ibintu uzi neza umuntu arabyigarana vuga atampinduye umuswa koko donc iyi ni menace idéologique yego hari menace diplomatique abwagiye kurenza na menace idéologique yego niyo mpamvu Tshisekedi yabyigarana kandi ibyo byarabaye wumva byaba bitewe n'iki nyine nuvuga ngo ukimara gusinya na Putin akabisohora iyo ni menace diplomatique yego none menace idéologique nukuri ubyihakane kandi biswe ubwo yaragamije kubabaza Amerika gusa neza cyane rwose nibyo nta kindi bigamije rwose yego igisirikare cy'u Burundi twabonye gisohora itangazo rivuga ko nta musirikare n'umwe w'u Burundi muboherejwe muri Kivu y'Epfo wigeze agira uruhare muri violence iyo ari yo yose yo muri Sud Kivu nkuko bivugwa n'abaharabika u Burundi ibyo byo byaba bisobanuye iki ubundi rero no kuvuga ngo nureba muri ya coalition ya FARDC yego niyo mpamvu naguye ngo harimo ama department buri muntu uzajya ubona bamumenasa ukwe yego FARDC bavuga ati uyimira bombarda populated areas yego umviye ni menace ni nko kukubwira ati se waje ukarasana n'abasirikare ukareka kubombarda abaturage urabashaka hiki none umutwe X wabwira ati ho amaza abakurude bo muri Iraq yego uri murabica urumva bamenasho kwawo yego none abarundi nabo ujye ubona menace zibagenewe donc bapfuye barya ruswa n'abacancuro iki byose none South Africa nayo ngo barimo bariba amabuye yego
Tanzania nayo bazana birango bya sabasaba wabonye ukuntu bari bayadukiriye nayo nyuma bikazima. Yego. Donc buri muntu afite ibintu bimugenewe. Noneho muri abantu bafite ibintu byose bagenewe. Ufite umwanya nagenda byiriguse. Yego. Donc FARDC ivuga ati twe ntago turi kubombarida mu baturage, abarundi bavuga ati twebwe ntago turi muri ibyo bintu. Donc bagende babyihakana ufite umwanya wo kubikora. Njyewe nahise mbona ko abarundi ubwo babonye akanya ko guhakana ibyo bintu byose. Yego. Kuko ngiye mbere yuko ubundi mbere yuko ukurikirana by'intambara ugomba kumenya icyo twita dimension ya propaganda. Kuko iyo ngiyo utayizira kuragira. Yego. Niyo rero nabanje gufokasinga aho ndabanza menya propaganda niki. Habaho propagande pour élite. Hakabona propagande pour les canailles. Yego. Waba dutandukanyiriza? M23 nta propagande élite ifite. Nta numwe. Ifite propagande les canailles. Propagande les canailles avuga ibintu bya comedy gusa. Ndonga kuvuga ngo hapfuye ngo abarundi ngo ijana ngo ndongo ngo ibumbi ijana. Yego. Ukibaza ese bagiye ubundi bagiyeyo. Uwo mubare uvuze ntabwo ucekinga nimba baragiye. Yego. Ese babasanze basinziriye. Nta mechanisme agwaza ibintu yavuze. Ariko propagande élite akubwira ikintu scientifiquement nubwo uzi ko ari propagande kuba umva bumva ikaze ukumva na checking ushobora kubona none akaza urugira akazi akakubwira ati ariko M23 ukuyibona reba kuni kugwa na FARDC na SADC na Malawi na Tanzania n'abarundi akakwereka ko ari benshi abo bantu yego akahita akubwira ati urumva idakomeye koko nawe ugahita wumva ko kwikomeye urumva urabyumva ariko none uramutse ugize ubwenge ukomaza ati se M23 yo niki uwo mutsinzi kuko babandi ngo FARDC abarundi iki byose ari je nese South Africa n'abasikare bangahe ni ibihumbi 2 abarundi zaba bari bangahe ni magana ariko FARDC nge namusabye abarundi ibihumbi 80 bo gushyira muri noti amene hari waragenda kizana ngo magana Tanzania baje ari bangahe 300 na noneho M23 igiye usanga Museveni ashobora kuzana abasika 200 kamena aho ngaho kamena maho ngaho ibaze 200 baje bitwa izina rimwe ariko abandi benshi bo bagiye ari bakeya bake ubwo sumva abantu bahangana none se umuntu ashobora kwibaza kuki ibyo bihugu byo bitamenamo twumve South Africa ikibazo ibyo bihugu kuroha abana b'igihugu n'ugupfa kubikora ntabwo siri burya apfa kohereza abasirikare kuko umusirikare wo muri South Africa ntabwo ari siriri muri peti yego ntabwo igisirikare cya siriri ni iki gihugu hari senikorana n'abadepite bakora yego buriya kugira ngo ureze abantu muri Kongo yo gufata imbaraga ziteye ubwo kuko uruhara haranu bisobanura yego Museveni yagiye kweza abasirikare bisobanura hehe kandi UPDF ari 100%. None ubona ranka atazijugunya impamvu ro siriri no kweza 300 bimugora undi we yazanye 100. Ikiza ure kuno siri yapfusha abasirikare babiri igihugu kigahaguruka ngo bagiye gukora iki ngo iki byose uzambwira umuganda wabaje ngo UPDF ipfa muri Kongo ese ahubwo barapfa ko ntako njya mwumva bapfa ndagira mubwire ko rwose uzagende ubicekinga nibyo nakubwira cyane twabonye kuri Twitter ya Presidence ya Kongo bavuga ko Tshisekedi yavuganye na Madame Sindi uyobora World Food Program kubijyanye n'ikibazo cy'ibiribwa muri Eastern Congo ese hari aho byaba bihuriye na ziriya mpunzi tubona nukuvuga ngo icyo kintu si cyaroni yego sinaguye kwintu byose Amerika ikoresha bigiye kugwa mu mazi buri muntu cyashi azi ashinzwe agende kuri leta ya Kongo bakore twareza uti kugira ngo byitwa ko Amerika ifasha Kongo muri yo ntambara nimba havutse ibintu ngo by'impunzi sibyo leta ya Kongo ikaba biyireba kufasha izo mpunzi ikintu Amerika ikoresha mu ngo by'impunzi cyata kiza ngo gifashe leta ya Kongo
donc nta kantu na kamwe bazasiga ku buryo batagasize mu kuboko. Yego. Ubwo koko bari abantu bafite ikibazo cy'ibiryo bari guhunga cyane. iriya robi Tshisekedi yasohoye ntabwo ihagije. Kwa ntabwo bari kujya ku kazi kandi bakeneye kurya iki byose. Kandi ntambara ntabwo ihagaze uvuge ngo bakeneye n'imiti ibintu nk'ibyo uvuge ngo wenda ngo ayo wohereje ngo niba yarya ngo bihita biki. Intambara izakomeza ntabwo ari amafaranga Tshisekedi yohereje ahagije. Yego. Biden ngo yahise ahananura ikintu gishinzwe ngo ibiryo muri Loni kize gifashe leta ya Kongo itazavuga ko batayifashije. Yego. HCR nayo izana amashitingi ibiki byose ifashe leta ya Kongo. Donc Tshisekedi nta namwe azasigara avuga ngo Amerika ntiyamufashije kubohora Kongo. Buriya havutse na dimension y'ikuzimu. Numva ngo Satani ngo ni Amerika n'ubundi. Satani yatafasha Tshisekedi. Nta kumba na kamwe bazamusigira. Yego. Birinde kuvuga uzinde kuvuga ngo Shine niyo yagufashije yonyine. Bahite basohora izuti zose. Bati twagiye tugufasha mu bintu byose. Ahubwo no kwipfundikira Shine ku buryo nta nahantu ho guhinduka. So rero no Shine rero Yego. Shine yego ifite lobby. Ariko Shine ishobora guterura lobby ya miliyari 10 kati zitereka muri leta ya Kongo. Yego. None leta ya Kongo ikagenda yikorera za rezuti ahishaka. Abanyamerika bo ntago ruko babigenza. Bo bafite za institution. Nizo zigenda ziza mu gutyo muri buri kantu. Bakakikora atari wabyikoreye. Yego. Urumva bo babitwara uko babishaka ahubwo. Oya kwa ko bafite institution zishinzwe ibyo izo rezuti zose zikenewe. Barazigira. None Shine yo nta ibizifite iraterura rubi gutereka imande biti ubyikorere. Yego. Uriya rubi pima miliyari 7. Buriya niyo gukoresha ibyo bintu byose. Buriya nari Tshisekedi yasohoye ngo y'impunzi abona yarakuye kuri iyo miliyari 7. Niyo mpamvu yasohoye ngo 1 n'igice. Kandi n'igice ninye urumva na Shine yamuhaye lobby. Ndakeneye mu bintu aragenda domoho kuri buri kantu. Nabonye Colonel Enanga yandikira ibaruwa Perezida Cyril Ramaphosa amubwira ko ikibazo cya leta ya Kongo Tshisekedi amuha amakuru atariyo kubijyanye n'igitera intambara muri Eastern Congo. Ese Enanga ni iki yaba yifuza kuri Cyril Ramaphosa? Kandi nanone kuki yibaruwa ije muri ibi bihe? Impamvu ije muri bihe nabyita ko ari nko gusaragurika. Kuko nyine reba nimba Enanga nuvuga ngo Cyril Ramaphosa uri kubwira. Nuvuga ngo ngiye wicaye hano. Yego. Sindi icyuka ari ikintu zinyobora ngewe. Ikibazo cya Kongo ndakizi. Yego. None ngo Cyril ngo nukeneye kugisobanukirwa. Iyo umuntu aje muri ibyo bintu revuze ngo umuntu ubundi niba umuntu avuga ngo AFC ntibaho cyane. Ntabwo Cyril ari umuntu kuvuga ngo ntazi ikibazo cya Kongo ngo Tshisekedi ngo aramushoka. Cyril si produit ya ANC cyane. ANC yafashe ubutegetsi ryari. Ni kera cyane. ANC nibifashe ubutegetsi bivuga akarere bikaze. Yego. Ngira ko umuntu nka Cyril wazamutse muri ANC akagera ubwo abaperezida atazi ikibazo cya Kongo kuburyo ngo Tshisekedi aza kumubeshya. None Enanga akahitaza kumusobanurira. Ni ikibazo. So rero ngewe AFC ntayibaho. Niyo se urumva umuntu Enanga yasobanura si ikibazo cya Kongo. Ntibishoboka ntibari compatible. Niba AFC ibaho. Ntibari na compatible. AFC ramutse ifite ibaho yafite think tank. Ni gute think tank yakweretse ko Cyril atazi ibibazo bya Kongo. Ukamugiye kumugira inama muri ibyo bintu. Cyril arazamuka akamenya ko ngo muri Isiraheli hari kuba genocide. Ngo nyetanya ari gukora genocide. Yazamutse urebe distance arenze. None akazamuka akajya guha intwaro Putine ruguriyo. Yego. None saho hani yahanyuze ni gute uwo muntu wamenye ibintu byiyo utazi hafi yawe. Kandi ikibazo cya Kongo twibuke ko no muri 2012 bari na hariya nabwo mucyo bita FIB. Force Intervention Brigade yari South Africa n'ubundi na Tanzania cyane. Urumva ikibazo kirazwe barakizi. So rero Enanga simbizi. Noneho rero reka twinjize muri Ukraine.
utubwire ibyasohotse kuri contre offensive. Twishimiye kandi duhaye ikaze Swede mu kujoininga OTAN. Kuri ino si ibihugu bifite uburenganzira bwo gukora alliance militaire bakayagura. Ntago Putin agomba kubuza OTAN kwaguka. Ntago ari we nyirisi cyane rwose. Buryo mva ko ibihugu byigenga bitamusaba ikintu na kimwe ngo bitagomba kujya muri military alliance. Yego. Donc ntago dushaka isi bitugu, ntago tuyishaka. Putin kubera ikiyumva ku bihugu bya Afrika igitugu cy'abanyamerika cyavaho, none akumva ko yashyira igitugu mu bihugu by'Iburayi. Ngo byo nibyige. Urumva aho n'ukwikunda. Bikwereka ko no muri Afrika abonye ijambo ari we wenyine muri center yabagirira nabi rwose. Ibyo ashaka ko urabimera namwe niko yabigenza. Cyane. Nuko yishe muri uwo mujyo, none twebwe wahise tubera mwiza kuko Amerika ari tubangamiye. Yego. Arashaka gutworosora Amerika. Ariko no dusuppose Amerika irakora businzira igiye. Putin niwe dusigaranye. Yakora ate? Yadukanda. Nugukanda rwo. Abantu bavuga ngo Biden arashaje bitone kuko Biden yahagaze isaha imwe n'igice. Arimo arakira Swede muri OTAN isaha imwe n'igice. Kandi avuga nta nasoma. Aho nta tuntu yari bari bamushyize tumufata. Nta nasoma speech yahagaze bwuma rwose. President Zelensky ndakeka yabonye na Erdogan kugira ngo badiscussinge kucyo twita Black Sea Green Deal. Bura Erdogan turamushimira cyane kukuba Ukraine ibasha kunyuza green muri Black Sea. Bura yakoze icyo bita demine. Anavana ibyato by'Abarusiya Putin yasize mu nzira. President Macron arimo arakora siranchese nziza cyane y'uko Uburayi bwakoreza abasirikare kandi arabikomeje ntiyabihagaritse. Nubwo René Bahuzu bandi be bavuga ngo ntibikenewe ntibigize bitari ko burya siranchese iyo yaje donc ngo umwotsi ni ngo umwotsi n'umuriro bifitanye isano. Ngo hari umwotsi haba hari n'umuriro. Aha. Noneho Macron yavuze ati Uburayi umuntu wese ushyigikiye Ukraine areke kuba coward. Mbega areke kwigira kazuyazi. Kwigira baringa donc agira ibintu seriye. Donc ubuhereza inkabo nibyo avuga. Yego. Macron yazanye ubuhirimbanyi muri ntamwe udashaka kumva. Kandi mu misi ya mbere yaragiraga abapolice wagiye mu kujya muri BRICS. Yego. Ngo ntabwo azafashe ngo Ukraine. Abantu bivugisha ati BRICS aje kwisenya. None uko intambara izajya igendiza nta gihugu na kimwe kitari muri bloc gusida. Kitazajya kumugarago kivuye ngo Putin agomba gupfa. Bose niko bazajya bavuga. Yego. Donc umuntu utazatengwa Putin ni Lukashenko. Ni Kim Jong Un. Shine nayo simbyizera. Sani saa yahinduka si. Kuko Shine na North Korea mujye mu bagenzura nabo. Ntago ari inshuti. Cyane. Bura Putin ni umuntu wagiye ahura nibaza cyane. Minisitiri w'Intebe wungirije wa Ukraine yavuze ko Amerika ariyo y'ingenzi cyane. Mu gufasha Ukraine kugira ngo ibashe gutsinda intambara. Ko iramutse bitezutseho n'Uburayi batapfa gufiringa iyo gap. Kandi koko nta munyaburayi numwe wazuye intambara. Ntawe rwose. Intambara zuwe na Amerika. Bivuze ngo intambara yazutse Uburayi bushaka kuba butari bwarasetinze mekanizme zihagije zo gufasha Ukraine. Rero niyo mpamvu vuga ati Uburayi Amerika igiye ntago babasha gufiringa izo gap neza. Ariko icyo namwizeza nuko ntahizajya cyane. Ahubwo Ukraine bigira ngo yerekane ko Amerika atayoteguye intambara kobwo nawe bayikeneye ubufasha. Banayinginga ngo ize muri ibyo bintu. Urana Amerika ibaye bakubise ikibago ati mugende mwekane ko tuza kubatabara mutwinginza atari twe twazuye ibyo bintu. Muramenye. Amerika igira think tank rwose. Barabate ubwo bari. Cyane. Abongereza bari gusaba Abadage bavuga ati mwakoreje truce missile. Ko ariyo yarangiza ibibazo. Nawe kwabwa ati iyo truce missile izakoreshwa mu kubombarida kira kiraro kigera mu Rusiya kigera kuri Crimea. Yego. Barashaka kugica. None truce missile
ni igisasu ni long range missile. Nakubwiye ko igura miliyoni 2 z'amadolari ubu nihigeze. Ari igisasu iyo batangiye kwigira strategique mu bintu itihenda. Ari igisasu kimwe ubundi mbere bataratangira kukivuga cyaguraga 1,800. miliyoni ndoko miliyoni 1,800 y'amadolari. None iyo bakigize parametre nuko bahita bagenda kugira ngo wenda niba na Netherland yakigura Ukraine izizane cash zihagije. Donc intwari ikeneye itizamuka. Ni igisasu kigura miliyoni 2 z'amadolari bivuze ngo hano mu karere umuntu wakigura ni Tshisekedi wenyine. Nakubwiye ko gipima toni imwe. Kari kigenda ku muvuduko w'ijwi. Bariye. None ni intwaro ya designinzwe ku bufatanye bw'Abadage n'Abasuwisi. Umva birakaze. Na architecture yaho. Ubundi bira bihugu by'Iburayi, urundi rega nuko iriya mipaka iri virtuel uri cyane igihugu kimwe. Barasangira. Cyane. Uzanyereka igihugu cya Afrika, ibihugu bibiri byifasha. Kavuga ati mureke dukore iki kintu runaka tukidesigninge tugihuririho. Kizitwe ko twe twakizaye. Kada. Ni buri muntu ngewe. Afrika ni tiribi. Kubohora. Wewe urakenye. Iki byose. Nibyo ngibyo nta bumwe ntaki. Ni icyuka kiraho. Abongereza bavuze ko bagiye kohereza drone 10,000 muri Ukraine. Drone 10,000. Drone 10,000 zizafatishwa mu cyo twita precision strike. Bamenya ahantu hari generali w'Uburusiya bamutwara. Ubundi precision strike ni ijambo ry'Abanyamerika. Ariko Abongereza bavuga ngo ni one way attack. Bo niko bavuga. Ni papa. Ariko byo mvumva ni byose ni one target. Noneho rero ngo bazashyira muri izo drone 10,000 hamo drone 1,000 zigenewe amato gusa. Kuryohereza bikubita bya byatu biri muri Black Sea bya Putin. None hari ibindi wabonye bidrone basenyesheje wa murongo wa Putin wapima kilometero 65 amakamya apima kilometero. None Putin arabironshinga ngo ugiye kuta Kiev habi imishyikirano. Kari kuko byari kuyigota. Kuko Ukraine icyo gihe ritarajya muri zuti Abadage batarazana intwaro Ukraine yo yimukavuyo itewe n'ubucyo tari setting. Putin atabironshinga. Bigeze mu nzego buri sans. Abongeza ba drone Zelensky bombarda ndoko ni nkizi bazohereza. Bitabi bishiraho kwa. None rero Abarusiya yakubwiye ngo bashaka gusheta intwaro kugira ngo bagere muri center. Uwo muntu intwaro kuko abazifite. Cyane. Sinzi impamvu amakamya apima kilometero 65 hana bagera. Oya birumvikana. Bariye. Hari ubwo biteye ubwo. Noneho izo kwa kundi UK nakubwiye yemewe isaba Abadage kohereza truce missile. Ngo bazazibombarida no mu Burusiya ntene ndongo za precision strike. Cyane cyane kuri bita oil depot. Abongeza bari seriye kuri icyo kintu. Ubwongereza nicyo gihugu cya mbere kigiye guhereza Zelensky frozen assets z'Abarusiya. Kugira ngo bakure mu mafaranga abafasha ku ntambara. Ubugiriki. Uri ubuyobora yari muri Odessa. Ndetse na Zelensky niho bari. Abagira icyo bavuze ati twebwe igihe cyose tuzaguma ku ruhande rwa Ukraine. None nkwibutse ko andumva nabikubwiye mu minsi yashize. Uvuga ngo ba Biden bagiye ubugira icyo urashaka gura intwaro zigezweho muri Amerika. Toza FCZ ikibise intwaro za pashe zaki. Noneho Abanyamerika bavuze ati ntago muzazishyura. Tuzazibahera ubuntu. Noneho ufate bya Abraham ufite ubyoreze muri Ukraine. Kandi apashe imwe nimba igura miliyoni 270. Iyo bayizanye ugushaka kohereza Abraham zirenga 20. Umva ni exchange kugira ngo Zelensky we intwaro ziba ari nyinshi. Abadage bavuze ko ba joininze bura Czech Republic ni igihugu kiri pro America bitewe ubwo. Bavuze ko ba joininze program ya Czech Republic yo gushakira intwaro Zelensky. Ibihugu byose byo kwisi byinteresa kuri Ukraine bikuvuga ati ngiye mu nyandike nzatangaye. None Netherland yatanze miliyoni 100 z'amayero. N'ibindi bihugu byagiye byitanga Suisse igashyiramo iki byose.
Abadage bavuze ati twebwe tugiye gutanga ibyo twita 3-digit million euro. Ntabwo ari miliyoni y'amafaranga. Ni shares bise zino. Yego. Za shares zazindi burende zirekura. Hari na bya bitwara bita ngo ni surface to air missile. Bya bintu byohereza gutya. Yego. Kiremure yavuze ko itifuza intambara, ngo ntago yifuza intambara n'Ubudage. Ejo harya sinakubwiye buryo ejo bundi Abarusiya binjiriye inama y'abasirikare kuri Ubudage bari kwiga uburyo bagomba kohereza truce missile ndetse n'ukuntu intambara Ukraine bashyiraho results z'ukuntu ubundi mera nk'iy'Ubudage. Yego. Donc Ubudage bukarigira mbega Uburusiya bukitwa ko burwana n'Ubudage Ukraine ikavaho. Noneho barayumvise iyo audio donc baravrove barayisesengura bavuga ati murabibona ko Uburayi bufite inyota y'intambara y'isi. Noneho bahita bavuga ati twebwe rero ntago twifuza intambara y'igihugu cyitwa Ubudage. Kandi ubivuga ko Putine bavuga ngo Finland yo twayitera, Estonia, Latvia, ariko akavuga ngo Ubudage ntago twifuza intambara. Niyo mvu naguye ngo Putine n'Ubudage barwanye hacu wambaye bya bindi bita ngo Nurmageddon. Byahita biba. Ikirene rero nuko nguko imeze ikomeje guhanura. Bra Putine kwa kuntu arimo araronshinga intwaro nyinshi n'intambara Ukraine abona atazagera ku ntego iki byose arimo donc arimo arohereza ibintu byinshi. Ubu ngubu yazemo dimension ya force kandi Ukraine iraza muri ya force. Abadage babaye icyo twita Patriot Air Defense System. Zibasha guhana zino suko z'Abarusiya. Yego. Kandi zino suko za Putine zirahenda usanga nka $50 z'amadolari. Ariko kabyohereza ari cyano ryose. Shwanyaguza. Ikireni kabibombarida. So rero Putine ntago nzi ku intambara zayitwara. Kuko Biden yinjiza Sweden muri OTAN yavuze ngo Putine amenye ko tutazatezuka no kwinjizamo ibindi bihugu. Ngo ntago none yahise avuga ngo Europe muri danger. Ngo no kugira ngo nabo bakanguke. Kandi koko ega ibyo Biden avuga nibyo. Putine ageze muri centre géopolitique. Yakora ibintu bibi byinshi. Ikintu bituburayi arakirwaye. Abagabo nta nubwo rega bemera human right. Arakirwaye ikintu bituburayi. Biden avuga ati Uburayi buri muri danger, Putine nagera ku ntego. Yego. Rero nuvuga ngo ya think tank y'abamakoro y'Abadage y'Ababirigi n'iki byose uvuga ngo mutekereze kabiri muri mu biki. Buriya bino bimakoro yavuze Biden arabyemera cyane cyo kohereza abasirikare. Ariko diplomasi y'ibyo bintu ntago iraza mu dimension y'icyo kintu. Yego. None Olaf Scholz navuga ko kohereza truce missile byasaba ko n'abasirikare b'Ubudage bajya muri Ukraine cyane rwose. Kuko nta musirikare Ukraine uzi gukoresha iyo ntwaro. None gufata igihe uzibatoza kuzikoresha byasaba ko ubironshinga. Ubironshinga ntabwo ko ari ikintu kigura $2,000,000. None se ubwo umva mechanism yo kwibatoza irahenda, hari byo wazajya uturaguritsa iki byose. Niyo mpamvu yavuze ati abasirikare b'Abadage bazi kwizikoresha no byasaba ko bajyayo. Nimba hataza dimension yo kweza abasirikare urumva truce missile zikenewe. Ntago zaba zikenewe bate. Noneho abajenerali b'Ubudage base bagenda bakora inama ku giti cyabo bavuga ati twiga izindi mechanism ukuntu twakohereza truce missile hatagiye abasirikare b'Ubudage muri Ukraine. Abarusiya nibwo bibyiye audio. So rero ndashimira abadukurikije ibindi na hejuru. Reka tubashimire rero bakunzi bacu, tubibutse gukora comment kugira ngo tujye tumenya nuko mwaki ikiganiro kuko ibyo rwose biradufasha mu kuba twakora izindi ngingo twaganiraho tubonye reflexion yuko mwaki ikiganiro. Reka tubashimire rero mugomeze mugubwe neza. Ibiganiro byacu kuri Rwanda Burundi TV nakagaruka, murakoze cyane.